Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kekunhun yelek jong ka Mawlarshong Sports Club. Kalayok rakyat ke nam Lahduh ha kelempung yelek football Ndsa Premier League Football Tournament araja apusau aja apusan jong ka Super Division bala peniat da ka Ndsa District Sports Association. Kejingla jong ka Mawlarshong menyok Korea ke nam Lahduh ha kini kelempung kalawan hadin bakalala men peliam no ya kekunhun yelek pendengrai SC lingba ka tiebreaker da saugul la argul kata hadin berkelaya khat namar ko jingbamla menyok thap gol ha ke jing final kabalalong hamadan new Nongstan ya kini kelempung la penha perda daw MLA jong ke Nongstan uba Gabriel Walang haringkat ke jingadan langru u president ke MFA uba Hamlet Sondokling u MLA berim jong ke Nongstan uba Macmillan Bersat kinongkit kam ke NDSA berkiwe-kiwe kibala samru yaki khusnam Kembali dengan kita, bah supaya semua kita tidak kembali. Kemudian saya sih kepada betul ini kami berfokus ke sisi what awat, shot what back what. Supaya pasukan kita kembali. Jadi kita dari kita tembak lingkar. Jadi kita mining malar. Jadi nomor 1 Gambutar Marlan. Jadi nomor 9 Royal Yosina bagi kapten. Jadi nomor 4 Andisa Rosir. Kepala dari Jesse. Shot black, back sock red. Supaya pasukan dari kita. Jadi nomor 1 Kandora Royal dari Gambutar. Jadi nomor 2 Kiki Fernandez kene. Jadi nomor 4 Sungai Menengah Riau, jersey nomor 2, Bangkit Marley, jersey nomor 4, Sing Besar Manik, jersey nomor 4, Awan Terobio, jersey nomor 2, Champagne Lenda, jersey nomor 9, Sing Besar Tony, jersey nomor 11, jersey Cenosian. Manager first official yang berada di atas tadi kapten entry form yang hakim berhubung.